Sewwieq ta' mutur ġarrab ġrieħi gravi wara li kien involut f'inċident bejn 5 vetturi, erba karozzi u mutur. L-inċident seħħ l-ħabta tal-4 eskwartar nofsinhar fi Triq l-Imġarr Għajnsielem Għawdex. Min informazzjoni li waslitilna jidher li seħħ impatt bejn karozza tat-tip Hyundai i20 missjuqa minn raġel ta' 44 sena mill-Ukrajna residenti San Ġiljan, vettura tat-tip Toyota Vitz missjuqa minn mara ta' 46 sena residenti l-Arb u mutur tat-tip Triumph Tiger Explorer XC missjuq minn raġel ta' 59 sena residenti x-Xara Għawdex. Konsegwentement, iż-żewġ vetturi u l-mutur kellhom ukoll impatt ma' żewġ vetturi tat-tip Nissan Micra u Toyota Prius li kienu pparkjati. Fuq il-post, issejħet ambulanza li ħadet lis-sewwieq tal-mutur fejn ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Il-mara kellha tittieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ukoll minħabba x-xokk qawwi li kellha. Dan huwa r-raba' inċident li seħħ din it-triq f'temp ta' ftit jiem.